Ndikule ndawo kule goli ekuhamba hambeni bantu basekhaya ndifike endaweni dala bam behlala ngapha. The first day ndingena eklasini ndabona umehluko entliziyweni yam kwakhileka. Ndathi le nto bendizenza bendisela iipilisi ndizithini kodwa yandiphelisa umama Omika wathi yeka loo pilisi gogo. Ndaqoma uvelaphi lo mntu ndiyacenga uThixo lamzuzu ndibambelele emqukumbelweni weloke yakhe. Thixo namanyanga ndithi chu ahambe nam le ndlela ndide ndiqethe abantu badala iqedwa indlela inde kodwa ndamcenga uNkulunkulu wasekhaya ihlwele sakaOnika nezithunywa zakuwabo sezingayishile ngani ndini sesithi chu endleleni bona iphumelela. Abantu abadala ibadala nini nikhule emntaneni omncinci ndimdala ndingaka kodwa namhlanje ingane encinci ibeka ihlaza phezu kwentloko yam ndakhange ndiyazi apha ebomini bam. Ndiyacenga abantu abadala senimphilise phile nabanye abantwana phila nezinye iingelosi ezikude zinofelo likaThixo sibonakale siphile endleleni kaOnika. Thixo dala Thixo dala umfanekiso wakho phezu kwesandla sakhe mesiyongcwele. Lesedi Kganya nkgono le bontatemoholo ke mokholo ka bele nabuang nkgono le bontatemoholo Isithunywa tlase se a sebetsa se tla o ntsha o ntshwere maqobu o tshwere mathata le ditsitsi ka pelo ya hao se tlo e ntsha. Isithunywa tlase se tla o etsa bona ke thabile ba se tla o etsa so ka mehla le mehla Isithunywa tlase I want to tell you the truth. Se tla o bontsha dimaka le mehlolo. E ka ba o tswa kae mkhulu? Na haeso ke Hlohlolwane Free State. All the way from Free State to bo fihle Joburg. Ke fihle Joburg mme Onika o tlo o bula hloho a bule ditsebe a bule kelello a phamise manyoloi le bonkgono le bontatemoholo ha ona le matla mme Onika o tlo a etsa bonahale mme Onika o tla o fa matla o tla o fa morolo le tjantjello. Yes, manyolo ya mme Onika. Emakhosini Thokozani ka leboha mme Onika. Siyabonga. Gogo. Lesedi Kganya gogo. O tswa kae go? Gogo. O tswa kae? Mina ngiphuma eJimston. eJimston uzizwa kanjani? Yo gogo ngijabule kakhulu ukuba kuSithunywa class. Amen. Gogo sengikwazi nokufunda ikhandlela. Into engingayazi sengivele Shayela. Ngivele ngilayite ngilibuke nje kuphela sengikwazi ukufunda ikhandlela gogo. Amen. Sengikwazi nokubekezela. Baphilisa abantu. Sengikwazi nokubekezela gogo. Exactly. Awuhlala uhlanzekile. Amen. Amen. Lesedi Kunjani gogo? Hayi. Kuhambe kanjani? Hayi. Ubungenile kuSithunywa class. Wena kufanele kusitshela ukuthi hayi kubhedile impela noma kenze njani. Kwaba kuhle beSithunywa class ndakwazi nokubona nokufunda amakhendlela ndakwazi nokubhekezela ndakwazi nokuxolela into ebendingayazi ke leyo bendingakwazi into zonke bendizibamba kimi into zonke khona manje ndiyeke konke ndathula konke kwaba mina ndaba ndim the way ndingakhona namhlanje. Ndiyabonga ke kugogo Onika ngokusibamba ahambe nathi endleleni kube kuhle kwakhanya sazofika nasemzini omkhulu sangena hlambuluko yahamba kahle. Siyabonga ke sibonga sithi hlalani eSithunywa class siyasiza siyavula ezintweni eziningi siyavuleka siyabonga. Amen. Sibongile Thokozani gogo. Ubani lo sikhuluma la? Oh Nkosi ufike kanjani la yini ekulethe eklasini gogo? Yazi eklasini ngilethe kuningi okungilethile eklasini ebekungiphethe kabi nobekungilimaza ngingakhoni nokuchubekela nje phambili ngempilo kodwa ngathi attend ama-class yazi ngabona okuningi bese kuvuleka like ume Onika unesikhathi somuntu uyakunikeza isikhathi ngendlela wena ofisa ngayo indlela futhi yokungaxoli uyahlala nawe akukwenza ukuthi u-understand ukuthi uma ungandlulisi konke kuyosala ngawo kodwa uma usindlulisile ke yonke into iba right. Ngiyabonga kakhulu yazi angazi ngithini ngijabulile Ngiyabona uyadlowa yazi bengasazibuki nasesipilini
yazi Yo. isipili bengingasayi esipilini futhi bese ngizikwatele kwasamina kodwa yazini ngiyadlowa ngizibonile nami ukuthi ngiyadlowa ngiyabonga gogo ngiyabonga iy'dalwa zakho ey'hlwele ngathi bangavele bakuphathe kanjalo uphumelele Thokozani. usithwale ngaso sonke isikhathi usithwale khanya Lesedi Thokozani bogogo Thokozani.